Autoškola Semafor je relativno mlada autoškola, nastala je kao potreba tržišta za novim i inovativnim pristupom obuci. Autoškola Semafor posjeduje moderna vozila koja su prilagođena obuci kandidata sa ugrađenim komandama, testiranim od strane ministarstva. Posjedujemo raznolik vozni park, pa tako da imamo Golf, Volvo, Renault i tako. Znači, vozila su vrhunska vozila, znači, na kojim kandidati vrlo lako mogu savladati tehniku vožnje. Period trajanja čitavog procesa obuke kandidata uveliko ovisi o samom kandidatu. Znači, u momentu upisa kandidata, odnosno u momentu dobivanja ljekarskog uvjerenja, od tog momenta teku neki rokovi, ali mi moramo otišati u teoretsku nastavu koja je u 28 časova, znači to da bi kandidat u nastavu otišao trebamo otprilike nekih 7 dana. Kandidat koji želi, on to odsluša za 7 dana, oni kandidati koji su malo, ajmo reći, sporiji, oni mogu to slušati i malo duže. Znači, u principu nekih 7 dana je neki minimum, uporedo, možemo rješavati prvu pomoć, odslušati 2 dana predavanja iz prve pomoći, tako da, ako kandidat ima interesa, škola svakako ima, on to vrlo brzo može, ajmo reći da taj proces može da traje nekih 40 dana do 40-45 dana do dobivanja vozačke dozvole. Koje su cijene vozačkog ispita? Autoškola Semafor je sada zbog preseljenja u nove prostorije ovdje u Privrednom gradu Skanderija uradila jednu akcijsku cijenu, znači u kojoj autoškola nudi obuku, teoretski i praktični dio sa ispitima za 890 maraka. Znači, autoškola, to su troškovi koje kandidat plaća prema autoškoli. Na tu cijenu imamo još troškove ljekarskog pregleda i prve pomoći. Jedna od specifičnosti autoškole Semafor jeste da vi radite i sa gluhonijemim osobama. U biti vi ste jedina škola u Sarajevu koja radi sa ovom populacijom. Mi smo specijalizirani za rad sa gluhim osobama. Ja sam stručna osoba, poznajem znakovni jezik, što je i prednost, jer bez poznavanja znakovnog jezika ne bi niko bio mogućnosti podučavati gluhe osobe. Na koji način teče obuka gluhonijemih osoba i koliko je to specifično u odnosu na obične kandidate? Pa da vam budem iskren, ja ne volim raditi razliku između gluhih osoba i osoba koju čuju. Praktički obuka je ista, identična je, samo što je bitno poznavanje znakovnog jezika i da vi možete toj gluhoj osobi prenijeti pravu informaciju. Znači da je ona razumljiva, da je preneseno točno, precizno i onda se na taj način njima olakšava. A identična je obuka kao i sa osobama koje čuju. Kakvi su na kraju vozači gluhonijeme osobe? Malo moram sad navijati za njih, jako dobri. Statistika je pokazala i u Europi su rađene neke izračuni da vrlo malo rade prekršaja, prometnih nezgoda, znači jako dobro. Evo možda neka poruka ili poziv za sve one koji žele polagati vozački ispit u autoškoli Semafor, na koji to način mogu učiniti i evo poruka. Evo, prije svega ja sam sretan da imam tu privilegiju da mogu obučavati gluhe osobe i da je ta naša škola spremna za taj izazov. Mi smo ruku pružili i evo, očekujemo i bit će nam drago da se ti kandidati pojave.